Manastir Sopoćani je srednjovekovni srpski pravoslavni manastir koji se nalazi u jugozapadnom regionu Srbije, sagrađen u 13. veku za vreme kralja Stefana Uroša. Manastir je poznat po jedinstvenoj arhitekturi i zadivljujućim freskama. Glavna manastirska crkva, posvećena Svetoj Trojici, izgrađena je u romaničkom arhitektonskom stilu s elementima vizantijske i gotičke arhitekture. Freske unutar crkve smatraju se jednim od najlepših primera srpske srednjovekovne umetnosti i prikazuju scene iz života Hrista, Bogorodice i raznih svetaca. Manastir Sopoćani je 1979. godine upisan na UNESCO-vu listu svetske baštine i smatra se jednim od najznačajnijih spomenika kulture u Srbiji. Igrao je važnu ulogu u istoriji zemlje i nastavlja da bude mesto bogosluženja i hodočašća za pravoslavne hrišćane. Posetioci manastira takođe mogu da uživaju u prelepom prirodnom okruženju, jer se manastir nalazi u dolini okruženoj planinama i šumama. Zaključno, manastir Sopoćani je jedinstveno i istorijsko mesto koje predstavlja bogatu kulturnu baštinu Srbije. Njegova zadivljujuća arhitektura i prelepe freske čine ga obaveznom destinacijom za sve zainteresovane za srednjovekovnu umetnost i istoriju.